KATV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Pinisoro Pathar constituency ang kang Japralang Soni Hangdon Suri Klamalong Kidamtang Arkoy ni Phaing ko ragit Homardi all party his leader conference Ratcharya Songatum ingdeng trok amahangit hegarni Katalon pon. Labang so IPHLC Ratcharya Song mahangit hegarni Katalon arat amai pi paman pon along alohi sarbo aman pen Guwahati advocate Raju Diuri ka chutong dun along APHLC 3 PMI Phu Jai Kathar Rajesh Tiso Bikram Hanse Sarkiri Rongkhar Anita Mej APHLC Lamjai Sarpo Angtong Inti Kathar Samson Teron Rita Kram Sapia Tum Pendanglok APHLC Ratcharya Song aphan ke kroya radatum chetong dun Mailong chitong dun aluhi sarpo Guwahati advocate Raju Diuri pen kaningje pon atengke Karbiang long arlo yes men MLA yes men MP lapen yes men CEM EM atum kidokok penajokse inglong aso atum akemanga son do anta kichunji kalisi ki virgi anadloksi kedam lasi lasona yes men IMP MLA lapen CEM EM abangke Karbiang long arlo ki nang nilopusi ningje pon Secondly, amak yes men culture to enough hoi gol. Hoda yes men black culture to thakar karone aji present at present jiblak MLA or MP tribal ase teke thokole amar dukh dekhi nepale amar dukhor bedona buji nepale amak hodai toka poisa lalos di plus suppress kori taka to amak ete change rakle poriboten eta lage he karone aji conference hezar manu ulai aise dole bole ulai aise nijor kam bon eitoi aise ekmatra etai udeso amak poriboten eta lage Song aputak social media longga chithang thap alama bangke nilitum song alam binaka potsi laki nilitum song ang bong chingki pong sita nilitum anu tin serame song ake manga teng pensi claim pon bom lo pusi APHLC lamjai sarpo angtong inti pen ningji pon lasi la bangke song alo alam kilitum song alo si chingki pon nilitum jethan pola bangke sita ake manga bangke APHLC ake manga ching nangki somarni amen parang pen kasuruban ni apor nang uji poti aning kan pen hala soni pen dak ki halangi pulo ade pai tang lo che don tang lo che kroi tang lo lakhe asia so ke mang lo ke komat ni aning sam seji tu ka avelo I would like to thank our honorable chief guest Nili piniar ni bangso IPHLC song long ka chirap dun pen ni phan mati jai ka thara phan Karbiang long arat nang paro jo nang pa phan de ki claim pon bom khali Nili tum ki claim ke Karbiang long Karbia khai pendang lok inglong aso doan ke pavir vidya jia phansi ke claim pon bom pusi APHLC mai phu jai ka thar pen ningje pon Tuan ni ngarong piglo athema munit chitong ulo te election ke hai po gadi lalu election ke hai po an ke election hai lo te nili men je ai ka thar nang peru nang po phan kali ni phan nang pe hang yu nang po phan kali ke claim ji ke Karbiang long ki vir vedetia phansi ne tu claim ji laji ke claim ji pol te allo aron ka selam nang ji aron silam le tik ke itum thang na claim un e an aron ka selam ji pol te election hai bek na la hello alam bang lapen CEM EM abangke Karbiang long arlo ki nang nilo pusi ningji hang ni jang pen pangrum pet pen bang social media long ka arat hap alama bangke nilitum song alam binaka potsi lake nilitum song ang bom chingki po sita nilitum anu tin serame song ake manga teng pensi claim pon bom lo pusi APHLC lamjai sar Karbiang long Autonomous Council Food and Civil Supply Bagajan LSC Superintendent atong Chikatir Piponsi Bagajan Sport Association Patrol Klamalong Chief Minister Announce Shuraksha Yojana to pen CMASY accumulation card kiron bonamai pareto Food and Civil Supply Superintendent Kartik Chandra Das pen Chipahe Piponsi Mayalong Aluhi Sarpuaman pen Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliam Ronghang EM Richard Tok di Pendang Lok Kyong Dong Tung Chitong Bagajan LSC ang kang along kimi ration card kilong liya tumalapen anparta kitok tiki heme jangre atumaphan panong si labangso CMASY ration card Bagajan Borjan Sarvathar Diopani Nilib lapen dua bagri MSC constituency ang kang kadok kavi suri ner kebra pharo trogra trors kebra ki akimi ration card akijoy pen pini radaphan don pon labangso ration card pen non ke lak pon kiso sidame kachilang ponavar side long pon Lasa ke miki ron judde rapi form fill up thusi aphian si hala bana tuma phananta ipa jerpon lapen BJP sarkar pen kilangji por hot ipa jerpon chi to bolang lasi ke bangji ar nianta kachera kachito dun bomji phansi CM rong khang pen rada phan kachoni khadu
আজি বিনামূলীয়া বিতৰণ কৰা হৈছে টোটেল ইয়াত বেনিফিচিয়াৰিজ আছে 8,670 আৰু গোটেইখিনি বেনিফিচিয়াৰিজ আমি আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু ৰাজহুৱা হিচাপে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দায়িত্ব দিয়া আছে যে কাৰ্বি আংলংকাৰে লোক আৰু MLA আৰু মোৰ কলিগছ EM/NEC-বিলাকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে প্ৰত্যেক LA সমষ্টিত গৈ ৰাজহুৱা হিচাপে বিতৰণ কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ আমি যোৱাকালি আমি হাৰঘাট আৰু 21 তাৰিখে আমি হাৰঘাট LA সমষ্টিত আৰু ডিপু LA সমষ্টি আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আজি গোপজানৰ 8,674 আমি বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কালিলৈ আমি আমৰি LA কনষ্টিটুৱেঞ্চি নতুনকৈ আমি আজি বিনামূলীয়া বিতৰণ কৰা হৈছে টোটেল ইয়াত বেনিফিচিয়াৰিজ আছে 8,670 আৰু গোটেইখিনি বেনিফিচিয়াৰিজ আমি আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু ৰাজহুৱা হিচাপে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দায়িত্ব দিয়া আছে যে কাৰ্বি আংলংকাৰে লোক আৰু MLA আৰু মোৰ কলিগছ EM/NEC-বিলাকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে প্ৰত্যেক LA সমষ্টিত গৈ ৰাজহুৱা হিচাপে বিতৰণ কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ আমি যোৱাকালি আমি হাৰঘাট আৰু 21 তাৰিখে আমি হাৰঘাট LA সমষ্টিত আৰু ডিপু LA সমষ্টি আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আজি গোপজানৰ 8,674 আমি বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কালিলৈ আমি আমৰি LA কনষ্টিটুৱেঞ্চি নতুনকৈ Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thakme Kardom.